Egunon guztioi, eta ongietorriak gaur Labogeo ekimenaren aurkezpenera. Gaur aurkezten dugun ekimen honek kulturaren demokratizazioarekin zerikusia dauka, hori baita bere helburua, eta kultura, dantza, antzerki, ahotsa, gorputzaren bitartez espresatzen ditugun emozio eta erronka guztiak herriko plazetara eramatea da helburu. Horregatik gaur, nerekin hemen, Iñaki Irazabalbeiti, Alkizako alkate jauna, Jon Estala, Labogeo zuzendari bezala, eta Maite Arana Larraulko alkatesa. Nik ezer gutxi aipatuko dut, baizik eta hilak 12 eta 14ean bai Alkizan eta bai Larraulen Labogeo ekimena izango dugula. Aukera paregabea bai herriak ezagutzeko eta baita ere herriko jendearekin gure kulturaz gozatzeko. Decía que Labogeo responde a ese objetivo como programa, al objetivo de democratizar la cultura y acercar, en este caso, danza, arte dramático, cuerpo, voz, expresividad a las plazas de nuestros municipios más pequeñitos. Que responde a esa idea de que la cultura conecta y que es una oportunidad única para toda Guipúzcoa, para mayores y para pequeños también, de acercarse a Alquiza y a Larraul en los próximos 12, 13 y 14 de diciembre, no solo para poder disfrutar de la actividad, sino como excusa también para conocer dos municipios pequeñitos y con mucho encanto de nuestro territorio y sobre todo muy dinámicos, y quiero agradecer especialmente por ello a Iñaki Irazabalbeiti, alcalde de Alquiza, y a Maite Arana, alcaldesa de Larraul, que siempre que les proponemos una iniciativa son dos de los municipios que responden acogiendo esas iniciativas que enriquecen el fin de semana de toda Guipúzcoa, pero sobre todo de la plaza del municipio, donde se disfruta del baile, pero también se toman muchas decisiones y se debaten cuestiones importantes para los municipios, pero también para el territorio. Nos acompaña también Jon Estala, director de Labogeo, que dará más detalles de la iniciativa, del programa como tal. Agradeceros a los tres y a Ana también, a los cuatro, que cada año podamos disfrutar pues de una mañana, de una tarde, de un fin de semana entretenido en unos escenarios no habituales para este tipo de expresión y de propuesta cultural, y que no solo nos hacen pasar un rato agradable, sino en un contexto ideal, nos interpelan también a través del movimiento, del cuerpo, de la voz y de todas las expresiones, emociones que se expresan o que expresamos o que vemos también expresadas a través de los artistas y de las artistas que hacen posible ese cambio de escenario, ¿no? Que la Plaza del Pueblo se convierta en un gran teatro. Así que, nada, Jon, zuri emango dizut hitza, gero Iñakiri eta Maiteri azkenik. Eskerrik asko. Kaixo, egunon, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko goizanez, zure berbengatik, eta eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari Labo babesteagatik, eta bereziki gaur aurkezten ari garen Labogeo ekimena. Labo 2017ko irailean jaio zen, eta geroztik urte osoan zehar zabalik dagoen programa bat da. Eta Labogeo bihurtzen da programa horren 3. hanka bat, eta Labogo eta Labo XL-en elkarlanean Labo programa osatzen dute. Labogeoren helburua, goizanek oso ondo esan daben bezala, azkenean da, hirietatik edo multzondietatik erraizago ikusi edo bizileiken dantza eta praktika garaikideak hortik deszentralizatzea eta kanpora ataratzea, ez? Eta gure helburua Gipuzkoako herri txikietara eramatea da, eta herriarekin eta area bisitan faleken jende guztiarekin partekatzea, ez? Eta helburu horrekin, iaz egintzan Labogeoren lehenengo edizioa, aurten abenduan
oso pozik gaude, beste espazio bada, azkenean neguan gauzak egin lehike, dantzarekiko, eta plazak eta frontoiak eta herriko espazioak erabili, ez? Labogeoren estruktura oso erraixa eta oso simplea da, baina, importantea da izatea, espazio eta denbora gutxi honetan zenbat gauzak alditugu ikusi eta disfrutatu, ez? Alde batetik ditugu lantegiak, astean zehar edo, ikuskizunak baino lehenago egingo den egun harietan disfrutatzeko, lantegi familiarrak izango dira, dantzarekiko eta gorputzarekin jolasteko jardunaldiak edo espazioak, hauek izango dira ostirala eta larunbata atxaldean, 5:00 7:00, eta gero izango ditugu ikuskizunen egunak, hau izango dira larunbatean eta igandean. Nik bebai izango nuke eskerrik asko Alkiza eta eskerrik asko Larraul, ze oso polita da herrikin lan egitea, konexioa oso zuzena eta zintzoa da, eta oso pozik gaudela, ez? Eta ze polita da horren emaitza gainera ikustea egun hauetan, iaz esperientzi oso ongarri eta izan guretzako, eta uste dugu aurten be igual izango dela. Larraulen izango da 13 eta 14, hau da ostirala eta larunbata, ostirala esan duten bezala tailerra atxaldean eta larunbat goizean 12 3 dantza pieza ikusteko aukera izango ditugu, eta Alkizan larunbat atxaldean 5:00 7:00, eta igandean goizean 12 3 dantza konpainia izango ditugu 3 piezarekin. Beti bezala, Gipuzkoako dantza konpainiekin lan asko egiten dugu, eta hor dago fokoa, 80% Gipuzkoako jendea izango da oholtza gainean, baina aurten gura izan dugu pixka bat zabaldu atea, Gipuzkoa beti izan gara ongi etorria emateko lekua, eta iparraldeko konpainia bat egongo da gurekin, Nezkena, Euskal Dantza eta garaikidean hasten duen konpainia, eta Extremaduratik etorriko da Irene Naranjo jarandizeneko piezarekin, eta gurako neuke hau pixka bat komentatuz, azkenean bere pieza egiten du lan tradizioatik, Pimiento de Berako produkzioa nola egintzan, eta Labogeorekin konexio zuzena dako, ez? Edo orduan gurako genuke bai Gipuzkoako konpainiak espazio eukitzea, noski, eta pizkanaka pizkat pildoreta batzuk eukitzea kanpoko jendearekin bai. Eta hori, guk eskerrik asko esatea geratzen zaigu, eta jendeari gonbidatu, gurekin eta herriarekin eta konpainekin egun hauek disfrutatzeko. Eskerrik asko. Egunon. Nik eskarrak emanez hasi behar dut nire parte hartzea. Izan ere oso estrezekoa da, Gipuzkoako Foru Aldundiak gurea bezalako herri txikiak gogoan izatea, kultur jarduerak bultzatzen ditunean, eta bereziki gure herrien ez oso ohiko diren dantza moduko jarduera, guk izatitu bertsolariak eta antzerkiak eta holakoa, baina ez da normala gure herritan dantza izatea. Eta oso bat dator, Foru Aldundiaren laguntza hau gure herrian egonten filosofia, eta gure herrian egonten filosofia herri txikiak badakogula eskubidea kultura bertan izatekoa. Eta horrek edaten du Koldobika Jauregi izenak esan zuen esaldi batetik, hau da, herri txiki guztiok merezi dugu kultura izatea. Eta gure udalak aspaldiko urtetan kultura eskaintza zabal bat lantzen ari da, eta benetan Labogeoen bidez kultura eskaintza hori osatzen, zabaltzen, eta beste ikuspegi batetik lantzeko aukera ematen digut. Hori benetan eskertzeko da, eta bai Aldundiari eta bai noski Labokoi gugan ere pentsatzen dutelako, eta gure publikoei begirako ikuskizenak prestatzen ditu zertelako, bai formatoz eta bai edukiz. Hortaz besterik gabe, gonbidatu, zer egin ez dakitenak igandean esaterako, Alkizarra hurbiltzen, goiz partean, eta gozatzea 3 dantza konpainia horiek eskaintzen diguten ikuskizunaz.
Eta baita beren, batek interesik izango alu tailerretan apuntatzeko, larun baterako, izena bateko eparendik zabili dago, eta alkizako kultura teknikaria txitea besterik ez dago, izena bateko bertan, beraz. Animatzen zaituztet parte hartzea, benetan ikuskizun gustagarri bat izango delako. Bueno, pues eskerrik asko. Poco puedo aportar a todo lo que han dicho anteriormente, pero sí tengo que aprovechar para dar las gracias al Departamento de Cultura, a la diputada Goizane Álvarez, por la sensibilidad que siempre ha tenido con los municipios pequeños, permitiéndonos hacer cultura con mayúsculas en lugares donde no es tan fácil llevar espectáculos de este tipo y que tienen muy buena acogida. De hecho, se está convirtiendo ya en un clásico que vengáis a hacer danza contemporánea en nuestro municipio. La gente lo acoge además muy agradecida de que se haga ese esfuerzo. Nos permite conocer culturas desde otros puntos de vista que no son tan habituales, como apuntaba Iñaki. El interior de Guipúzcoa tiene una gran riqueza cultural y está lleno de artistas de todo tipo. En Alquiza, evidentemente, pero en La Rol también tenemos grandes artistas, desde escultores, bercholaris, bueno. Pero precisamente el campo de la danza, lo apuntaba él, no es tan habitual y yo creo que la gente lo agradece mucho, lo que esto nos enriquece a todos, conocer otras maneras de expresarnos, también por supuesto a vosotros, John, hacéis un esfuerzo viniendo que la gente lo agradece un montón y esperemos que esto se convierta en algo habitual y reiterado porque como os decía, vivir en un municipio pequeño tiene muchas ventajas, pero tenemos otras carencias que nos cuesta llegar a otras cosas con la misma facilidad que en las ciudades grandes. Y por supuesto, no desaprovechéis todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas que podáis venir este fin de semana a Larrao y el siguiente a Alquiza y descubriréis los tesoros ocultos que tenéis al lado y no conocéis y son maravillosos. Gracias.